Thandeni SK etheleka eMsinga eyoduduza umndeni kaSicebi, inkosi yamagcokama, insizwa okungusingaye, njengoba sazi ukuthi umndeni wakhe-ke usahlele emanzini-ke amnyama. Umthandeni-ke naye-ke ufikile-ke ahambisana-ke nensizwa uZanele Ngidi-ke nabanye abaningi o-Ayanda Ntansi-ke laphana-ke bayoduduza-ke wona-ke lo mndeni-ke bafowethu-ke olahlekelwe-ke iqhawe elithandwa kakhulu. Abantu abaningi-ke bakujabulele kakhulu ukubonakala-ke kukaZanele Ngidi emva kwey'nkulumo zike zathi ukutrenda ey'nkundleni zokuxhumana-ke. Enye yey'nkulumo zakhe-ke ekhuluma amazwi-ke athi uqinaqineka laphana-ke abanye abawagxekile kanti abanye bebevumelana noZanele Ngidi. Kodwa kukho konke lokhu umfo kaNgidi ushiye konke akwenzayo, wanamathela wahamba waya khona ngqo eMsinga kwesenkosi yamagcokama wayoduduza lo mndeni bafowethu. Le nto bafowethu inhle kakhulu, abantu abaningi bayishayela ihlombe ukuthi uZanele Ngidi-ke afike ayoduduza laphana abe khona abonakale futhi ukuthi-ke ufikile wayokubonga emswanini kanye namanye amaciko, njengoba sazi bafowethu ukuthi-ke silahlekelwe iqhawe lamaqhawe. Kanjalo noMthandeni SK behambisana-ke nayo-ke le nsizwa. Bekulindelekile-ke vele ukuthi uMthandeni-ke avele kulowa mndeni-ke. Siyazi bafowethu ukuthi kuningi kakhulu-ke abakwenza endaweni noSicebi, kusenengoma ezophuma futhi kaMthandeni SK ahambisana nenkosi yamagcokama. Washo uMthandeni wathi-ke sebewuqedile-ke umsebenzi-ke wabo enayo-ke inkosi yamagcokama ngoba besebenza nayo-ke kule game, kule album ezophuma nje maduzane. Bafowethu kubuhlungu futhi kuyadabukisa, kodwa ngeke sathini, kuthiwa indlela yethu sonke. Insizwa engathi ngalala ngokuthula bafowethu ilezo.